ya de bia se nsaka bridge na be ye de ebe ma ye ku aye ene adwadifo ne akwantufo ene obi okwa Afram Plains bia no ene ma koso ye amaye ba se bridge no am basoso a ya chichire ewe ye wo sere ye ditu yakwan tem bia ba ye sra ban se sika na okwakoje no odi edin kwakoje sika no omomode ya se sika no ba omfa nkoye ne a ose odi kwakoye ba mo nkoye beebi enja beebi se sika no estimate omama no chese betumi aye ma bia kama ebi kura san ye akwan aka ho nti ye sra ban se nyame ya adunu sika no ba omomode so ba kwaye adwuma aye because ono de omfa ho se ne saka sika no adane ne nkwanta no de kwaye ado foforo nti eno na de sreje so nkwan ye sre no na ye awano so starting tem no etimi awie ntem no meyehu ametenten kwam de beye sa bridge no na ye na so ehun se de betimi aboabo ho na tem bia so aban so hia moa bia no so no MP any opinion leaders wa Afram Plains no obetimi aton sa frɛ na yeso yetimi aboa no emebun so so no otimi yeso so ebi benya adwuma ye nti ade ayi na ye welcome bridge no ti edase ntiense NDC nya ade a ye bedi Ghana for hwamo da E-levy no na ye bonjo so from day one omo propose here some this levy neighbor no ne ye kan say dia njintum na Ghana for ho chirom na wiasem se wo ma obi adwuma nya ya e de na tax nipa no obi wa watwa ne tax won ne lifetime na wakọ pension na ne baby kunye sika so odi sene ne maame a ana ne papa wa kurase a na eno so aban akotetem bi na ono so koyi sika na aban asan ate bi afiri so na se obi kura na akodo na fu na opese otua ne ka na odi momo ni san kotua na ano so aban asan ate bi afiri mu entwa yie waye wadwuma na sika na akọ bank na okoyi sika afiri ATM na aban atew wo transfer sika na aban atew Ghana ye produce enema bebre ni na ye import ene de ba na importation na ye de ba no so no so the E-levy ni san to port a otua ne duty ni bia E-levy no abaye se VAT nti ye so san tua eguso e ba sa na de ahokyere sonko ene bre amanfo nti ye de enji ntum nti E-levy de betimi anka ban montungu ena omante ase nti dan ye leader Haruna na kasa no kan se ye de ye nyintum ye de ye bo nyoso if so already no ama seda ama asin of MP no every parliament se onka ho nti ye no manansa ni no ma no na se ye work out so a enya de omso benya no ma no e de pass E-levy no nti ne ye in a way se work out omuntimi nya 138 no na pass E-levy no nti nye se yakoji sika ye nyiska na ye ndiga na foso hwamo na still na ye bo nyoso nti ne de akokot no ye hwe se court anje antum a ba ba ye mrada na da bi so no MPP for so ba power NDC ba power na ye yusu sa emra na say momo time sense na see nti no ye hwe se court beka say okay omundu 138 no but o ma pass ana say omudu 138 nti o ma pass ya ye court beba bia no na ayensa nsa wode ba Ghana ni bia so ehu say NDC yensanim NDC yenka ho kwan mo fa so a tem bia no say wo the business bi baba parliament Friday no o publish e friend business statement no man publish it. Ye buy a pay take by surprise as addendum. Say ye babe sa atem no. And but ye repeat and free number ye 136 no except a sin of MP na nka obe babe 137 and I'm preventing say omo money ba chamber ho. Nti almost omo nipa o yare da omo ko fa ne gu ambulance mu kura e de ne ba parliament say oba beto aba. Tini na echi no ye de feel say omo mwa Ghana for na wo so bi wo constituency na say such MP we no e do so a so anga sam adwen na hwe wo so ye there be ye mfa obia emfa emra kwan so na bibisa efise omu yiye nipa be say 9 edin free mu say yama parliament ba na ye parliament except adwo asafo pen ni parliament na ono so pen na MPP ni a na oni parliament na oyarefo na wantimi yama parliament amesan no ono ni din ba say ono na ba parliament meanwhile ye na ye parliament ono omu ye nipa nwotwe INDC fo nko nwotwe edin free mu say yama parliament but speaker nkasa hu say ni omo ye no omo oni clerk no ekonaive na omo ye say bia omo begu anim asa na say omo magana fo hu say yen dodo na amba nti na mamutimi pass ye but speaker omo rectify say in the last call parliament say ye na ba nti omo fa edin sanship to ma san republish e ma speaker so agina mu apaye na cha say nyamba bia yin jama nka nti no